Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrand News one vha tshi khou vhalelwa nga Rothisa Maremba. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri ḓorobo ṱhukhu dzi khou aluwa nga u ṱavhanya u fhira ḓorobo khulwane kha ḽa Ghana. Naho zwo ralo, vhasedzulusi vha ri ḓorobo ṱhukhu dzi shaya themamveledziso zwine zwa ita uri dzi vhe khombo kha mupo. Vhasedzulusi vho ita tsedzuluso ngei Somalia, ḓorobo i wanalaho kha dzingu ḽa vhubvaḓuvha ha Ghana, kilomithara dza fusumbe u bva musanda wa lushaka lwa Accra. Zwi tshe zwo ralo, vhasedzulusi vha ri vho wana uri nyaluwo ya Somalia i na vhuṱumani na u tsela fhasi ya miri na u xelelwa nga zwi tshilaho. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Environmental Planning and Management. Hu na thavhandubi dzine dza thuthuba zwi songo lavhelelwa. Vhorasaintsi vhane vha khou guda thavhandubi ya Vania Minoff ngei kha ḽa Alaska vho wana uri matombo a fhisaho na u elela nga u ongolowa ha matombo o nokaho nga mufhiso muhulu zwi nga dzumba zwiga zwa u thuthuba. Vho bveledza modele une u ḓo shumiswa u vumba u thuthuba ha thavhandubi. Ṱhalutshedzo ya modele yo anḓadzwa kha Journal ya Frontiers in Earth Science. Vhaṱhanga vhavhili vha bvaho muvhunduni wa Gumbani fhasi ya masipala wa Collins Chabane vho tumbula epe ya zwa pfunzo ine ya vhidzwa upfi Nova. Malungelo Mathonsi wa miṅwaha ya 25 na Khongelani Shivambu wa miṅwaha ya 22 vha ri epe iyo i vha i khou thusa vhagudiswa vha Maths na Science nga dzi extra lessons, mabambiri a milingo yo fhiraho na nga ngudo dzine dza dzula dzo dzudzanyiwa kana u rekhodwa. Eyo epe i a kona u shumiswa hu sina data. Mathonsi o amba hezwi. We're having these amazing features which enables learners to download the lessons and they can actually be able to watch them offline. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belrand News. Nṋe ndi pfi Rothisa Maremba. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi vho anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.